I pozdrav ljudi, dobrodošli ste u novi video. Evo nas, nalazimo se na Jarunu, malo nam pada kiša. Idemo odraditi lagano kratki jedan plivački trening u otvorenoj vodi. I eto ga, čujemo se vrlo brzo. 15 minutes later. Evo ga, moram priznati da nisam plivao dosta dugo. Prije, ajmo reći, 2 tjedna sam plivao u bazenu, a prije toga 1-2 mjeseca, možda i više, nisam zbog situacije sa koronom i svime time. Tako da mi je plivanje primično kriminalno, a i prije nije bilo nešto puno bolje. Tako da ovo će biti vrlo vjerojatno utapanje i tehnika mi je u totalnom klincu. Tako da trebat će mi sreće. Za zagrijavanje sam napravio, kao što ste mogli vidjeti, par puta sam išao do one crvene bove tamo. On sam napravio jedno 3 puta skaling po 15 metara jer previše ima lopoče i ne da se normalno plivati. I napravio sam isto mješovito par puta i ništa, za glavni zadatak ćemo napraviti nekih 10 puta po 10-15 metara sprinta. Zadnji put ćemo izaći van i brzo ćemo skinuti neopren. Plivat ću i sa pedalsima i sa avionom, koliko se da sa avionom, ali najviše sa pedalsima samo. I to je to. Evo ga, odradio sam otprilike 1550 metara. Tu negdje, jer nije ovo bazen pa se ne može točno izračunat. Ovaj prvih, znači 50 metara je katastrofa za plivat. Kao što sam rekao, sve je puno lopoča. A tamo dalje iza bove baš i nisam išao, ali vidim da je dosta bolje nego ovaj tu dio. Tako da, eto ga, gotovi smo. Ovo je bilo dosta kratko, lagano.
hour later. We are two wanderers at dawn of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we run and dance. I'm fine. Eto ga ljudi, to je to od mene za danas. Nadam se da vam se video svidio. Zamolio bih vas za like, share, subscribe. Vidjeli ste da svaku subotu ili nedjelju objavim video. Uživajte, vidimo se vrlo skoro. Ćao!